Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo rya 22 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko hagiye gutangira ibiganiro bishya hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Donald Trump. Turaza kwinjiraho tubabwire byinshi kuri ibi ngibi. Turaza kandi kujya ku mirongo imbere y'urugamba tubabwire ko muri Karehe ibintu muri iki gitondo bizakomeye. Situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karehe. Ubu Karehe yose iri misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karehe. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye turabiri ko biragenda bibera muri ibi bice. Ni mu gihe mu yandi makuru turi buze kubabwira ko ba General batatu ba FARDC bari gushinjwa kujya mu mutwe ugambiriye guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Turabyinjiramo turaba ingingo ku yindi turabe ibiriko biragenda vyibonekeza bitangazwa bishobora kuza gusiga hari n'abandi batawe muri yombi, bikaba rero vyiyongera ku bandi barimo noza ari umugaba mukuru w'ingabo watawe muri yombi. Turaza kandi kujya mu bice bitandukanye Igoma turababwira ko bikomeje kugenda bigaragara kandi nanone muri uno mujyi wa Goma ubu ngubu situation ni hatari, situation mbaya sana cyane cyane bino misozi ya hano muri Goma, cyane cyane bino byerekezo za Rusayo, Rutoke, no misozi ya Zandosho, imisozi turabyumva mu buryo bw'iramvuye turabiri kubera Igoma aho bitangazwa ko nawo umutekano waho utizewe bitewe n'ibyo FDN na FARDC ndetse n'abazarendo bakomeje kugenda bakora. Turaza kandi gukomeza kubabwira ko ni Bukavu naho ibintu bishobora kuba bitameze neza. Umutamaraza kutubwira ngo iki mu marembo y'umujyi wa Bukavu ubu ngubu ibintu ntago byoroshye ku ruhande rw'icyama 23 ndavugisha kuri, ndetse kandi mu bigaragara bishingiye ku mafoto n'amavideo mfite hano kuko ibintu byazamyetse kandi byakomeye cyane. Biragaragara yuko ibintu byazamyetse kandi byakomeye cyane. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye ni mu gihe kandi no mu bice bya Warikare naho ibintu bitoroshye. Igitero ku ruhande rwa FARDC ku basirikare baturutse ahitwa za Buringa ndetse n'ahitwa za Makombo, bakagaba igitero ahitwa Muriri hafi y'imisozi yegereye ahitwa Mutumoja, hafi y'imisozi yegereye ahitwa za Bibama, no mu misozi yegereye ahitwa za Rutoboho, utibagiwe za Ngenge. Birumvikana yuko ari muri cyerekezo cyegereye muri teritwari ya Masisi. Birasa naho byongeye guhindura rero muri teritwari ya Warikare. Ubu ibintu byazanyeretse kandi byakomeye cyane. Ni FARDC ni naho mu yandi avugwa muri politike turi buze kubabwira ko uwahoze ari minisitiri w'inganda yeguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu ni Aime Boje. Turabyinjira mu buryo bw'iramvuye turabikomeje kugenda biba. Turaza kandi kugaruka kuri deployment iteye ubwoba iri gukorwa mu bice bitandukanye yaba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa M23 aho bikomeje kugenda bigaragara ko buri ruhande rwiteguye kurwana mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi turi babwire ibikomeje kugenda bikorwa n'ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye by'umurenge. Turaza kandi kureba ibijyanye n'undi muntu wishwe arasuwe Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ibiro ndetse n'ibindi. Turaza kubibabwira tubabwira n'imirwano ikomeye iri kubera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru no mu nkengero zaho. Banywanyi ngo ikaze rero kuri wowe kandi udukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku mutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemerere duhere ku bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda iba. Duhere muri teritwari ya Rucuru tubanze tubabwira uko bizagenze.
hari kuvugwa imirwano ikomeye ikomeje kuba mu bice bya teritwari ya Rucuru, aho amakuru agaragaza ko abarwanyi ba Wazalendo bafatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa AFC bavugwaho kugaba igitero muri grupoma ya Tongo n'ubundi muri iki gitondo mu teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko biravugwa ko bamaze gutangira gusubizwa inyuma. Iyi mirwano hagati ya AFC na Wazalendo ikaba rero no ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku igenekerezo rya 21 Gitugutu 2025 yarabaye. Amakuru yagaragazaga ko ibirindiro bya AFC byibasiwe ni iby'ahitwa Bugushu n'iby'ahitwa Kasuku. Urusaku rw'imbunda ziremereye zirimo n'iza rutura zumvikanye muri ibyo bice no mu nkengero zabyo. Ni amakuru avuga ko kandi abaturage hari uwitwa Kiyenji yakomeretse nyuma yo gufatwa n'isasu bivugwa ko ryarashwe n'uruhande rw'Abazalendo. Nk'uko rero bigaragara, mbere y'uko Abazalendo bagaba ibitero bari basahuye ibintu z'abaturage bo muri ibyo bice, ndetse kandi bahohotera abaturage bo muri sheferi ya Bwito, ibyanatumye abatari bake berekeza mu buhungiro. Ibitero byakozwe mu gihe mu mashyamba yaho hafi yahegereye imisozi havugwa abarwanyi ba FDL na Wazalendo nko muri parike ya Virunga. Byanavugaga ko rero bagiye bibasira abaturage mu bice bitandukanye. Ku mugoroba ibintu byongeye kuba bibi cyane, ari nabyo byongeye kuzinduka bizambagurika muri iki gitondo. Reka rero duhite twerekeza Karehe naho tubabwire ibiri kugenda bihabera. Umutama tubwire mu buryo bwiramvuye ni igiki kiri kujya imbere mu bice bya Karehe, aho bivugwa ko imirwano izindutse ica ibintu nyuma y'uko kandi no ku munsi w'ejo yari yakomeje kugenda iba. Ibyo benshi bashingiraho bavuga ko umutekano ukomeje kugenda wangirika. Mutama tubwire ibiri kubera muri Karehe. Situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karehe. Ubu Karehe yose iriya misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karehe. Umutwe wa 23 watangiye kwa deployinga abasirikare. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuganetse kandi biri kwemezwa yuko FRDC iri gutegura imirwano itoroshye cyane hano muri Karehe. Byatumye cyama 23 rero uko biri kugaragara bavuga bati mu gihe bari gutegura imirwano idasanzwe nyuma yuko tugabweho ibitero by'indege za Sukhoi 25 hano muri Karehe, reka imisozi itandukanye ya za Nyambasa, imisozi itandukanye ya za Kaseke, imisozi itandukanye yegereza Kavumu hari hafi ya za Mugenderwa, imisozi itandukanye ya za Burera, imisozi itandukanye ya za Bushushu, Kaniya Pinga, Ninkubi, utibagiye Dutu, hari ya za Katana na Karangara. Tuhohereze abasirikare benshi cyane. Niyo mpamvu ikitwa deployment rero ubona yuko zaciye ibintu muri no misozi ya hano muri Karehe, cyane cyane ino mirambi yegereye ahitwa za Bukumbi, imirambi itandukanye yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mukwinja, utibagiwe imisozi ya za Numbi, aha hose mu byerekezo bigana za Minova. Intare za Sarambwe zikumana abasirikare babakura muri teritwari ya Masisara mu bice bya za Minova, babamanura za Karungu baberekeza mu byerekezo by'amashyamba ya za Karehe, bavuga bati Wazalendo aba FDLR twamaze kumenya yuko bihishe muri no misozi yegereye hano mu misozi ya hano muri za Karehe. Ubona yuko rwose ibintu byakomeretse kandi byazambye mu buryo bidasanzwe kandi budasubirwaho. N'urugamba rero ubona yuko rushobora guhindura isura mu gihe gito, ndetse kandi rukaza no gukomerana cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'umutwe wa 23, kuko buri ruhande urabona yuko ruri kwitegura ndetse kandi uruhande rukubita agatoki ku kandi urundi rukubita agatoki mu gahanga, avuga bati twebwe tugomba gutsinsura umwanzi, ariko urundi ruhande narwo ruvuga ruti twebwe tugomba gutsinda umwanzi. Nibi rero biri kuba. Reka dukomeze tujye kuri page ikomeye yanditseho arabana n'ububanyi n'amakungu. Tubabwire ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku wa mbere ku igenekerezo rya 20 zateraniye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriweho rw'umutekano rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro y'ibihugu byombi basinyanye mu kwezi kwa Kamena k'uyu mwaka. Iyi ni inama byitezwe ko ishobora kuba intambwe ikomeye iganisha ku mahoro hagati ya Kinshasa na Kigali. Iriya nama kabigeze kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 22 Gitugutu 2025 iri gukurikiranwa, ikaba yarahuje intumwa z'ibihugu byombi hagati y'itariki 17 na 18 ukwezi kw'icyenda. Icyo gihe ibihugu byombi byemeranyije kuri gahunda yo gushyira mu bikorwa inyandiko y'ibikorwa bigamije gusenya FDLR guhera ku igenekerezo rya 1 Gitugutu 2025. Muri urwo rwego ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
zagenewe ubutumwa abarwanyi buriya mutwe w'abajenosideri urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bw'uko bagomba kwishyikiriza leta ya Kinshasa cyangwa ingabo za MONUSCO. Amakuru icyakora aravuga ko nta murwanyi n'umwe wa FDL wigeze wishyikiriza FARDC cyangwa MONUSCO. Mu biganiro bishya bya Washington biteganyijwe ko Kigali na Kinshasa bagomba kurebera hamwe uko icyiciro cya mbere cyo gusenya FDL cyagenze. Ni icyiciro cyagombaga kwibanda ku bukangurambaga, igenamigambi, guhuza ibikorwa no guhanahana amakuru y'ubutasi yerekeye FDL. Iki ni icyiciro cyagombaga gukurikirana n'ikindi cyo gushyira mu ibikorwa byihariye birimo gusenya FDL nyizina, gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwafashe no guhagarika ibikorwa bya gisirikare rimwe na rimwe bizambukiranya imipaka. Nk'uko rero byagiye bigaragara, akaba rero ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bigura intege ugereranyije nuko itariki zari zarashyizweho zageze iki kibazo kitarabasha kubonerwa umuti. Ariko rero kuri iyi nshuro byitezwe ko Donald Trump nabo bafatanya kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza gutera intambwe mu bijyanye no kuba barangiza ikibazo. Reka tujye mu Minembwe twumve biri kuberayo. Mutama mu Minembwe na Uvira byifashe gute? Deployment rero zo zaciye ibintu mu misozi itandukanye ya hano muri Uvira. Ubu aka kanya turi kuvugana Gomba, Kitara, Kirungu, Shenge ndetse kandi utibagiwe Muheta, imisozi ya za Kavimvira, Kiriba, Runingo ndetse kandi utibagiwe ibindi bice bitandukanye bya hano muri Uvira. Hakomeje kudeployingwa abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, ariko umwihariko uri hano mu bice bya Uvira cyane igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC utibagiwe uruhande rw'abacancuro. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abacancuro barenga 129 bamaze gukitswa ahitwa za Kavimvira, abandi bagakitswa Gomba, Kitara, Kirungu, Muheta ndetse kandi imirambi ya za Huseni utibagiwe ibice bya Fizera za Karemberembe. Aha hose FARDC yatangiye kuhazana abasirikare benshi cyane. Biraterwa n'iki rero? Ni ubwoba bukomeye bafite, bavuga bati ibintu bishobora kuba byakomera ndetse kandi bishobora kuba byazamba mu gihe gitoya hakurikijwe uburyo ki operasiyo ziri kugaragara ndetse kandi byaba ari ku myiteguro idasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa 23. Ngira ngo guhera ku munsi w'ejo mwagiye mubibona yuko FARDC yatangiye ibikorwa byo guhungisha ibikoresho. Ibi rero bica amarenga yuko imirwano ikomeye cyane ishobora gukomera cyane muri no misozi hano muri Uvira, ukurikije uburyo ki igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga ndetse kandi kiri kugaragaza yuko kiri kuzana abasirikare b'intoranywa. Ariko nanone umwihariko ukomeye w'uru rugamba cyangwa w'ino ntambara mu bice bitandukanye bya hano muri Uvira, urabona yuko ikiri kugaragara cyane n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku cyitwa mu FDLR cyo gikomeje kurundwa mu mirambi ya za Kitara, Kirungu, Shenge ndetse kandi ahitwa Runingo, Kiriba. Bikavugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC rero babizereyemo cyane aba FDLR, nyuma yuko biri kuvuga yuko rwose ngo nta kintu na gito y'abahomba, ngo biteguye guhangana ndetse kandi biteguye no kwataka iriya misozi y'Iminembwe, iriya misozi ya za Mushereza, imisozi ya za Kingwengwe, imisozi itandukanye yegereza Mayamoto n'ibindi bice bitandukanye byegera hano za Karemberembe utibagiye za Rugongo. Bavuga yuko ngo kandi ibi bari kubikora mu buryo bwo guhangana ndetse kandi no guhatana bereka 23 yuko bashoboye. Reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi duhite tujya kubiri kuvugwa mu gisirikare cya FARDC. Akomeje kugenda hagaragara bimwe mu bintu bitari gusobanuka neza, aho abasirikare bakomeje kugenda bitwa abagambanyi. Turababwira ko rero abajenari batatu ba FARDC bari gushinjwa kujya mu mutwe ugambiriye guhirika Kisekedi ku butegetsi. Abasirikare bo batatu bo ku rwego rw'abajenari mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze amezi arenga 2 batawe muri yombi, bari gushinjwa kujya mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi Chilombo uyoboye iki gihugu. Muri Kanama uyu mwaka nibwo aba basirikare barimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, Lieutenant General Frank Ntumba wahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya Perezida Kisekedi, na General de Brigade Benjamin Katende Batubadira batawe muri yombi. Icyo gihe kandi hanatawe muri yombi General Major Christian Jawiri wahoze ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi rwa gisirikare DEMIAP ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Inyandiko urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasohoye ku igenekerezo rya 6 Gitugutu 2025 irashinja bari abasirikare batatu ba mbere kujya mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi Chilombo.
ibi byatumye ubuyobozi bw'umutwe ushinzwe kurinda Perezida Tshisekedi n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu abambura abasirikare bari bashinzwe kubacungira umutekano bohereza ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare ntikigeze gisobanura umutwe bari abasirikare babagamo cyangwa bakoranaga nabo. Icyakora amakuru aravuga ko bafunzwe bakekwaho kuba barakoranaga hafi na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi. Nk'uko rero bikomeje kugenda biba kugeza ubu ntabwo haratangwa ibisobanuro birambuye ku bikomeje kugenda biba. Reka twigire Bukavu naho twumve ibiri kuba Bukavu byifashe gute Mutamba. Mu marembo y'umujyi wa Bukavu ubungubu ibintu ntabwo byoroshye ku ruhande rw'icyama 23 ndavugisha kuri, ndetse kandi mu bigaragara bishingiye ku mafoto n'amavideo mfite hano kuko ibintu byazamyetse kandi byakomeye cyane. Biragaragara yuko ibintu byazamyetse kandi byakomeye cyane hashingiye kuri deployment zidasanzwe FARDC guhera mu masaha y'urukerera batangiye gukora berekeza muri la misozi yegereye ahitwa za Ruvungi, begera muri misozi itegamiye Uvira, cyane cyane iriya misozi ya za Bideka, imisozi ya za Kisozi. N'imirwano idasanzwe rero yaje guturuka hagati y'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, aho bagabye igitero kitoroshye kuri uru ruhande rw'umutwe wa 23 ndetse kandi bikaza no gusiga uruhande rw'umutwe wa 23 bivuze yuko agace kitwa Ruvungi aka kanya bamaze kukikuramo, ubu bakaba berekeje mu misozi yegereye ahitwa za Bideka ndetse kandi no muri mu misozi yegereye hariya za Kamanyura bakerekeza za Mumasho ndetse na Kabare. N'imirwano kandi ikomeje kugaragaramo ishyaka ridasanzwe byiganje cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ariko navuga yuko atari izindi mpamvu zidasanzwe zibyihishe inyuma, ahubwo bo baravuga bati se biraza kugenda bite, biraza kumera gute niba 23 yaravuze iti twebwe tuzagaba ibitero muri Uvira, kandi ibitero nitubigaba tuzahera mu bice ibitero bikomeye cyane biri guturukamo. Birumvikana ko uyu mutwe wacaga amarenga yo kushaka kuba watera mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byatumye igisirikare cy'u Burundi kigakorana icyitwa imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'imwe ku rugamba, cyane cyane hafi y'umuhanda route nationale 5 uva za Kiribo zamuka Runingo ugana za Bukavu. Ibintu byakomeje kuzambanitse kandi byakomeje guhindura isura ukurikije buryo ki ibintu bihagaze, kandi na gace ka Ruvungi byatunguranye cyane nyuma yuko uyu mutwe wa 23 bivuga yuko wakavuyemo, ariko mu makuru ari guturuka kuri no mutwe baravuga yuko bakavuyemo mu buryo bwa taktike za kinyamwuga. Yego, reka rero dukomeze amakuru yacu turabe ibiri kugenda biba, turebe ko bijyanye n'ibiri kubera Uvira, aho umudamu uri mu kigero cy'imyaka 50 yishwe arashwe nabo bikekwa ko ari abazarendo, akaba yiciwe Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bizabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu ku igenekerezo rya 22 Gitugutu, nibwo uyu mugore mu bwoko bw'abafurero yishwe arashwe. Amakuru ari guturuka muri iki gice cya Uvira aragaragaza ko uyu mugore yarasiwe neza ahitwa Kata muri quartier ya Kalundu. Watanze amakuru aravuga ko yiciwe hafi y'ishuri riherereye muri kariya gace ry'ahitwa Nganga. Anavuga kandi ko yari umugore wa Kaluku wo mu muryango w'abarizi no mu miryango igize ubwoko bw'abafurero, kandi yishwe arashwe naho bikekwa ko ari abazarendo. Umuryango we wemeje aya makuru mu rwandiko washyize hanze, aho wagaragaje ko yishwe ku isaha ya saa 1:00 z'ijoro ryakeye. Muri ubwo butumwa abashyize hanze wanasabye ingabo za leta kubikurikirana no gukora ibishoboka byose ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Mu ndwi iheze nabwo undi muntu w'umugabo yishwe nk'uko arasiwe muri quartier ya Kavimvira, atari mu ntera ndende uvuye muri Karundu. Nta cyumweru kiri gushira nabwo undi mugabo yishwe. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko no muri Uvira nta cyumweru cyari gishiza aha muri Uvira hatishwe umuntu umwe cyangwa se barenze babiri, kandi ahanini bakicwa n'imitwe yitwaje intwaro ya wazarendo. Ni ibikorwa byarushaho gufata indi ntera mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, nyuma y'aho umutwe M23 na twirwanaho bafashe igisagara cya Bukavu gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyepfo, unafatwa n'indi imijyi mito irimo Kamanyora. Bikaba rero bizarateye ihungabana rikomeye abo ku ruhande rwa FARDC barimo abazarendo. Ni mugere ibikorwa bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye mu bice n'ubundi
Igoma twumva ibiri kuhabera aho bitangazwa ndetse n'amakuru atugera avuga ko Igoma ibintu bitari mu buryo bwiza, hari kugenda hagaragara ihungabana ry'umutekano. Ni mu gihe rero kugeza ubu bitangazwa ko Wazalendo ikomeje gushaka kwisubiza uyu mujyi, FARDC rero nayo ikaba ikomeje kubatiza imbaraga. Bimeze gute Igoma Mutama? Bikomeje kugenda bigaragara kandi nanone muri uno mujyi wa Goma ubu ngubu situation ni hatari, situation ni mbaya sana, cyane cyane bino misozi ya hano muri Goma, cyane cyane bino byerekezo za Rusayo, Rutoke, no misozi ya Zandosho, imisozi ya hano Mukakatindo. Ikitwa Mukwabu ukomeje kugenda ukorwa n'uruhande rw'isike cy'umutwe wa 23, ariko bijyana n'ubundi n'imirwano imaze iminsi igaragara mu no mujyi wa Goma, kuko nk'ubu uduce twinshi abaturage benshi bakomeje gushya ubwoba bwinshi cyane, bavuga bati twagabwo ibitero byagenda gutya byagenda nabi ku ruhande rwacu. Urabona yuko by'umwihariko umujyi wa Goma ho ntago worohewe, umujyi wa Goma ntago ibintu bihagaze neza muri rusange. Urabona yuko kandi mu gihe gitoya ibintu bishobora no kuza gukomera cyane mu buryo tutatekerezaga. Ibice byinshi bitandukanye byo mu mujyi wa Goma bikaba byakwatakwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho nk'uko amakuru aturuka mu mujyi wa Goma. Kandi uyu mutwe ukomeje gukora imikwabu yo gusakasaka imbunda n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare kuno mutwe, nyuma yuko biri kwikanga yuko n'ubundi ngo abaturage batuye mu mujyi wa Goma abenshi muri bo bari gukorana bya hafi na FARDC. Nyuma yuko kandi FARDC yatanze itegeko ivuga yuko yamaze gutegura abasirikare bagera ku 63,307 bashobora kuzabohoza ibice byose uyu mutwe wigaruriye. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu hano mu mujyi wa Goma bishobora kuza guhinduka, ndetse kandi urugamba rushobora kuza gukomera cyane nk'uko amakuru ari guturuka hano mu mujyi wa Goma. Ibintu bishobora kuzamuretse kandi bishobora no kuza gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bwana inshuti bavandimwe, ndababwiza ukuri ko ibintu byahindutse ndetse kandi byakomeye cyane, ni bwinshi, ndetse ingabo zifatanyije n'igisirikare cya leta Kongo FARDC, ndavuga Abarundi, FDLR ndetse na Wazalendo, biragaragara neza yuko batangiye buri wese kujya yishakira uburyo ki bwose yazabona ubwirinzi ku giti cye, kuko FARDC batangiye guhabwa icyitwa amategeko n'amabwiriza yuko nubwo iyi ntambara cyangwa se iyi mirwano yagera rwagati muri Uvira, ngo batagomba kuzongera gutakaza ikintu cyitwa ibikoresho bihambaye, kubera yuko nk'ubu ngubu mu bice hano ndakubwira gute hafi na Kavimvira, umuhanda Kavimvira Gatumba urimo mu masaha y'ijoro urimo urakoreshwa, hakoreshwa guhungisha rwose ibifaru. Hari n'amakuru atubwira yuko hari indege nazo zirimo zirategurwa ngo zizagende, hari imodoka z'imitamenwa zigendamo abayobozi zatangiye kuvanwa ahangaha, ndetse na za drone nazo biravuga yuko zigiye nta drone izongera guhagurukira hano muri ibi bice bya Uvira, ahubwo zose zikazajya zigera gute zihagurukira muri Bujumbura. Ubwo rero biragaragara ko mu by'ukuri situation imeze nabi cyane, bafite ubwoba bw'uko batazongera gutakaza ibikoresho nk'uko babitakaje ubwo hafatwaga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ubu rero ni ubuhamya bw'umuta muri mwabiri abice, akaba rero ari byo atubwiye kubikomeje kugenda bibera hariya. Reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi tujye ku ngingo irebana nibiri kuvugwa mu mikenke ku ngabo z'u Burundi. Ubwo turaza twumva n'ubuhamya umutama yaduteguriye kuri ibi ngibi. Amakuru ari guturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo z'u Burundi zimaze guha umutwe witwaje intwaro wa Twirwaneho igihe kitarenze amasaha 24 ngo bamaze kuva mu gace ka Mikenke ko mu komine ya Minembwe. Amakuru atugera aravuga ko ingabo z'u Burundi zamaze gushinga imbunda ziremereye mu gace kitwa Mikarati, zifite ubushobozi bwo kurasa mu duce twa Mikenke, Mikarati n'ahitwa Sanganya. Watanze amakuru yagize ati abarundi bafite gahunda mbi cyane, barashaka kurasa mu Minembwe. Ubu hari umwuka utameze neza usibye Nyirantarengwa y'ingabo z'u Burundi. Amakuru aravuga ko kandi Colonel Andre Ekembe uyobora ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya Minembwe nawe bamaze kugera hitwa Kipopo, aho twirwaneho Nyirantarengwa y'iminsi 3 nayo kuba yavuye mu Mikenke bitaba ibyo
akayirukana mu Minembwe akoresheje imbaraga z'imbunda. Umuryango Mahoro Peace Association kuri ubu uravuga ko kwa gatandatu igenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 ingabo z'u Burundi zagose abaturage bo mu Minembwe, ibyo wagaragaje nk'indi ntambwe nshya yo kongera ubushyamirane uteguye neza bushobora no kuvamo genocide. Uyu muryango uravuga ko nk'abasivili b'abanyamurenge bageragezaga kuva Iminembwe bajya Indondo batangiriwe n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe n'uwitwa Kakobanya, nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Wavuze ko nk'ayitwa Mikarati imihanda yamaze gufungwa, abanyamurenge babuzwa kugera ku masoko, mu mirima ndetse no kujya aho bashaka, mu gihe andi moko aturanye nabo nk'abapfugiro, abanyindu n'ababembe bo bafite ubwisanzure ntangere. Ku bwa Mahoro Peace Association ibi biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi si impanuka cyangwa gutungurana, ni gahunda ndende yateguwe kuva muri 2017 igamije gufungira abanyamurenge mu kato, kubabohesha ingoyi y'ubukene no kubambura ibintu byabo. Yavuze ko kuba muri Kivu y'Amajyepfo hari ingabo z'u Burundi zifite hagati y'ibihumbi 10 na 15 zifatanya n'imitwe yitwaje intwari ikorana na leta ya Kongo bigaragaza urugero rukabije rw'imiyoborere igayitse y'ingabo za kiriya gihugu. Yunzemo ati amakuru yize baragaragaza ko ingabo z'u Burundi FDNB, FDL na Wazalendo biteguye nk'ingabo zishobora gushyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Mahoro Peace Association yanze leta y'u Burundi kuba aho kugira ngo itange umusanzu wo gushakira amahoro akarere uri mu bikorwa bya gisirikare bigamije kwibasira abasivili hashingiwe ku bwoko bwabo. Yanenze Kinshasa kandi kuba aho kurengera abaturage bayo ikorana n'amahanga mu kubahiga bikaba binyuranyije n'inshingano zayo zo mu mategeko nshingiro na mpuzamahanga. Umuryango Mahoro Peace Association ukaba wasabye imiryango irimo uw'Afrika y'Uburasirazuba, uw'Afrika yunze ubumwe n'uwabibumbye gukora ibishoboka byose ngo urugomo rukomeje gukorerwa abanyamurenge ruhagarare, harimo no gutumiza inama y'igitaraganya yiga kwa kiriya kibazo ndetse no kohereza indorerezi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mutama rero hari bimwe yagerageje gukusanya nawe atubwira ubuhamya abwira ibiri kugenda bigaragara nk'umuntu uri mwabiri abice uzi ibiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze. Reka rero tumuhe umwanya atubwire ibiri kubera muri ibi bice bya Minembwe uko bihagaze. Mu Minembwe Mutama bihagaze gute? Ni igiki kiri kujya mbere? Ese ni gute kugeza ubu byifashe? Cyangwa se byatangiye gukomera mu bice bitandukanye bya Mwenga, mu bice bya Fizi, mu bice bitandukanye bya Mikenke, Minembwe ndetse na muri za Bibogobogo ahitwa mu by'ukuri za Gatenga, ahitwa za Nyamara, ahitwa za Ruheshi ndetse n'agace kitwa Mikarati. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zari zakomeje kugenda zirundira muri ibi bice cyangwa se mu misozi bikikije. Biravugwa yuko zari zanarangije guhereza umutwe wa Twirwaneho ngo kuba yarangije kuva muri Mikenke amasaha make rwose ngo bari bayabahaye. Ndakumenyesha ko Twirwaneho nayo ubu tuvugana yariye Karungu. Abasirikare bagera kuri 700 boherejwe muri ibi bice bya Sud Kivu, barimo abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP Twirwaneho. Amakuru ari bwana mumenyesha makuru nuko abangaba ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, bakarwana n'aba Barundi ndetse n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC bari gushaka ngo kubagabaho ibitero kugeza igihe bazafatira umujyi wa Uvira, ubundi ngo bakagira gute bakabana nabi. Niko umwe mu bayobozi yavuze avuga ati nyamara mushaka mwakwigirayo kuko nidushaka turabasubiza inyuma kandi turagera no mu Buvira, nitumara kugera muri Buvira tuzabana nabi.
rero ubwo situation irakomeye cyane, biragaragara neza yuko ibintu bigiye gukomera, kuko nk'ibirindiro biri za biraro mbiri, ibirindiro biri mu birometero nka 5 rwose uvuye muri Mikenke by'abarundi, biragaragara yuko isaha n'isaha ushobora kujya kumva byagabwemo ibitero, cyangwa se nanone nabo bagatangira ibitero. Birakomeye cyane muri Sud Kivu. Rero turacyakomeje kugenda mu by'ukuri tureba, turaza kubabwira icyaba kijya mbere mu makuru y'ubutaha. Nibyo rero tubahe izindi update kuri uyu mugoroba, navuga urimo urashyira ijoro mu by'ukuri, ariko update cyane cyane tubaha zibe ari update zo mu bice bitandukanye bimaze iminsi bigaragaramo ikijyanye no gutegura intambara karahabutaka, by'umwihariko rero mu mujyi wa Uvira, umuhanda route nationale numero 2, igice neza gikora kuri Lake Tanganyika. Ubwo no kuvuga ngo uvuye hano ahitwa gutedi hano hafi neza ya Eglise Methodiste ya Kalundu, humvikanye amasasu kugenda kuzamuka uyu muhanda kugera kuri Congo for Agriculture, ni agriculture, ni ikigo mu by'ukuri kirebana ibijyanye n'ubuhinzi gikorera ahangaha, n'ubundi nicyo ku rwego rw'igihugu. Havugiye ikintu cyitwa amasasu mu bice bitandukanye, amavene yose asohoka ndani muri uyu muhanda route nationale numero 5, arimo haravugira ikintu cyitwa amasasu. Ariko noneho wagera hafi y'ahantu hari centre de jeunes pour la paix, cyangwa se kuri CGP, bikagaragara neza yuko ibintu bitoroshye. Ahangaha ni hafi cyane rwose y'ikiyaga cya Tanganyika, neza ku kibuga gikinirwamo basket haguye ikintu cyitwa rwose bombe bivugwa neza yuko yaturutse neza hafi y'ikiyaga, aho abazalendo ngo bari gusererana n'abarundi. Aba bazalendo bari bamaze iminsi ngo bajya kumenasa bikomeye cyane abaturage bakora uburobyi bw'amafi ahangaha hano munsi n'ubundi ya centre de jeunes pour la paix. Bikagaragara ko rero mu by'ukuri Uvira ibyayo nabyo bimeze nabi cyane, kuko saho ngaho gusavugira amasasu, kuko nko mu bice byegereye Elegance Fashion naho havugiye amasasu. Ubwo abatahazi nababwira mbarangiye, wenda uzamukiye kuri Marie de la Vie cyangwa se kuri Bikira Mariya utanga ubuzima, uzamuka rwose werekeza kuri Kadeko ya Uvira, aho ngaho naho havugiye amasasu. Situation mu mujyi wa Uvira nayo ntago yoroshye magingo yangaya. Ibi rero ni ibiri kubera Uvira. Mu nyemerero no tujye ku makuru arabana n'ububanyi n'amakungu, aho kugeza ubu inkuru dufite iravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi biravuga ko yasabye Ubufaransa ubumuhurize mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo guhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa 12 2023 nibwo umwuka wongeye kuba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, yuko Gitega ishinja Kigali kuba ku mugaragaro iri kugira uruhare mu bitero mu mutwe wa Red Tabara wagabye ku butaka bw'u Burundi mu mpera z'umwaka wa 2025. Burundi muri Mutarama 2024 bwari bwahise bufata icyemezo cyo gufunga imipaka ibihuza n'u Rwanda, burahirira ko butazayifungura na rimwe kugeza igihe u Rwanda ruzabuhera abo bivuga ko bagize uruhare muri kudeta yapfubye muri 2015 ngo rwaba rucumbikiye. Umwuka warushijeho kuba mubi hagati y'ibihugu by'ibituranyi ubwo Burundi bwinjiraga mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abihumbi by'ingabo zabwo zimaze imyaka hafi 2 zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zikaba zimaze rero igihe kinini ziri guhangana bikomeye na M23.
Perezida Evariste Ndayishimiye agendeye ku birego by'uko M23 ngo yaba ifashwa n'u Rwanda yakunze kumvikana avuga ko yakomeje kumvikana avuga ko adashyize ku ruhande umugambi wo kuba yafasha abashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa kujya mu ntambara narwo. Mu kwezi kwa gatatu y'umwaka ubwo Ndayishimiye yaganiraga na BBC yavuze ati u Rwanda nirushima gutera Burundi runyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Nuko yatangaje kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri ubwo perezida w'u Burundi yakiraga abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu gihugu cye, nabwo yikomye u Rwanda mu buryo bukomeye anarahira ko nirukomeza ibyo rurimo intambara izaba ya rusange. U Rwanda mu bihe bitandukanye rwakunze kugaragaza ko rutewe impungenge n'aya magambo y'agacoza ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye avuga mu gihe yari akomeje ibiganiro byo kuzahura umubano n'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence kiravuga ko Perezida Ndayishimiye mu byumweru biheze yegereye Ubufaransa abusaba kumufasha mu biganiro na Kigali, yizeye ko byagabanya umwuka mubi uri hagati y'impande zombi. Iki gitangazamakuru nubwo nta makuru arambuye kigeze gitanga kuri ubu busabe bwa perezida w'u Burundi yagejeje ku Bufaransa ku igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri uyu mwaka, yatangaje ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda bikamwizeza ko rutazigera rutera igihugu cye. Yanditse ku rubuga rwa X ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubize amerwe mwisaho mbere yo gusaba abaturage bobe gukomeza kuryamira amajanja ngo kuko nta uzi umunsi w'igisambo. Ni Ndayishimiye amakuru aravuga ko muri M23 kuva yafata igisagara cya Goma na Bukavu ifite ubwoba n'impungenge z'uko u Rwanda rushobora kumushoramo intambara, byiyongeraho kuba ngo rwaba rufite umugambi wo kwagura imbibi zarwo nk'uko Africa Intelligence ibivuga. Iki kinyamakuru kiravuga ko mu gushaka uko yarokoka perezida w'u Burundi ngo usibye gusaba ibiganiro n'u Rwanda ari no gutekereza uko yacana umubano na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabisabwe na AFC ubwo mu ntango z'uku kwezi yakiraga intumwa zayo i Bujumbura. Ubusabe bwo guhagarika iyi mikoranire ngo Evariste Ndayishimiye yanabugejejeho n'abofisiye bo mu ngabo ze bashinja Felix Antoine Tshisekedi kuba nta bushobozi afite bwo gukemura ibibazo by'umutekano byugarije igihugu cye, ikindi akaba yarananiwe gushyira mu bikorwa ibyo yari yeremereye u Burundi. Hejuru y'ibi nuko mu gihe M23 yabifashe igisagara cya Uvira yahita ifunga umupaka uhuza uriya mujyi w'u Burundi, uriya mujyi wa Bukavu, uriya mujyi wa Uvira n'u Burundi, nyamara usanzwe ari ingenzi cyane ku gihugu cya Ndayishimiye ku bijyanye n'ubukungu kubera amafaranga akomoka mu bucuruzi anyura kuri uyu mupaka ari menshi, yaba mu misoro ndetse no mu bundi bucuruzi butandukanye. Abasirikare ba leta ya FARDC mu mutwe wa brigade ya 31 bafite imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa Shadow Combat, nkuko rero bigaragara aho yagize ati turi hafi y'ibyo twari tugamije, ariko dufite discipline militaire ihambaye, bararwana kinyamwuga, abandi bafite commandement centralisé, ubuyobozi bugaragara kandi buhuye neza mu isesengura rigaragara ryatanzwe n'uwahoze ari umusirikare impuguke mu by'intambara zo mu misozi. Aravuga ko Nyabyondo ishobora kuba igiye kuba point de bascule ahantu y'intambara, nkuko rero bigaragara ati nibe FARDC ifashe Nyabyondo izaba ifunguye inzira igana Isake no kwinjira muri koridoro yerekeza Igoma, ariko ni M23 yihagaritse bizaba bisobanuye ko bafite ubushobozi bwo kurinda Goma igihe kirekire. Uyu mugabo uyu akaba avuga ko rero kuri ubu ibintu bitameze neza, aho yagize ati M23 yateye imbere mu gukoresha ibikoresho bya communication numerique, ibikoresho by'itumanaho rifite ubuyinga bwa none bikaba bituma bayobora imirwano neza
Kinshasa ugereranyije na FARDC. Nubwo Kinshasa ivuga ko iri mu ntambara yo kugarura ubumwe bw'igihugu, hari abasasanguzi bavuga ko imirwano isa n'urugamba rukomatanyije hagati y'igihugu ndetse bibangamira abaturage. Raporo zitangwa n'abashinzwe ubutasi ziravuga ko hari equipement militaire sophistique, ibikoresho by'intambara bigezweho byagaragaye ku ruhande rwa M23 birimo ibikoresho byo mu bwoko bwa night vision, ibikoresho bifasha abasirikare kureba nijoro biri kugenda bigaragara ko biri muri ibi bice. Umwe mu baturage utuye Nyabyondo mu buhamya yatanze yagize ati twabonye indege ntoya ziri hejuru y'umujyi, nyuma yuhumvikana ibisasu byinshi, twahise duhunga, abana n'abagore benshi bari mu nzira berekeza Kicanga. Umwe mu basirikare bari mu 23 ku rwego rwa platoon yagize ati turi mu rugamba rwo kwirwanaho, FARDC yateye idafite imbaraga zihagije, turacyafite morale y'ingabo iri hejuru. Nkuko rero uyu muyobozi wa platoon yabitangaje, imirwano ikaba ikomeje kuba intense mu gisagara cya Nyabyondo, kandi kugeza ku mugoroba w'ejo byagaragaraga ko imyiteguro yari ikomeye. Nkuko rero bigaragara ngayo nguko rero mu mfunyapfunyo nivyo biri kubera mu bice bya Nyabyondo. Ndumva mufashe isura yuko ibintu bihagaze. Ni munyemere noneho tuje twumve ibyo abarundi bari gukora mu bice bitandukanye bya Sud Kivu nkuko amakuru ahari abigaragaza. Sud Kivu bimeze gute Mutama? Situation hari ni igiye kugeza ubu ngo ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane, n'ibirindiro umutwe wa 23 ndetse n'umutwe twirwaneho butuvugana batangiye gutabarizwamo n'abanyamurenge, bababwira yuko ngo babona neza yuko bagiye kugabwaho ibitero. Ni ukuvuga ngo mu busanzwe aka karere mu by'ukuri k'imisozi miremire y'umurenge kazwi nko mu cyo hagati Ndondo ya Bijombo ndetse n'ahitwa Bibogobogo no mu bice byitwa Mibunda ndetse na Minembwe, hajyaga hagaragara abasirikare b'abarundi ariko batagize gute birindiro bikomeye. Ubu ngubu noneho bya bikoresho bimaze iminsi bizanywe n'ingabo z'u Burundi biciye mu kiyaga cya Tanganyika, harimo n'amashitingi yo gukora kampu, bashyizemo amakampu ndetse buri kampu yose, buri gace kagiye karimo abasirikare bagera kuri 12 hajya hateretseho imbunda mu misozi yazo, ni imbunda ngo ziteguye isaha n'isaha kugira gute kuza kugaba ibitero. Ubwo rero hari n'ibindi bice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza yuko ashobora kuza kubaho ibintu bibi cyane, nko mu bice byahitwa za Mulimba, mu gace kitwa Matanganika, kano gace kitwa Nganji ndetse n'ahandi. Biragaragara yuko ahantu hashobora kuza kuba mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Abanyamurenge nabo bakaba batangiye gutabaza bavuga bati rwose ni mudutabare, ubwo batabaza nyine M23 ndetse ngo bavuga ko ngo FDLR yaba ngiye kugabaho ibitero, kuko FDLR ntago bajya bayitandukanya n'ingabo z'u Burundi. Gusa ingabo z'u Burundi zo zikavuga ko ngo zirimo zirageza ibishoboka byose kugira ngo abangaba n'ubundi ngo batazakorana n'iyo mitwe ya M23 ndetse na twirwaneho, ngo bakabana nyine mu mazu, dore ko ngo iyo baje ngo bagira gute babana mu mazu nyine mu rwego rwo kugira ngo iyi mitwe irwana ku ruhande rwa leta ngo itabasha kugabamo ibitero mu baturage. Nuko urebye mu bice byo mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge, niyo situation navuga ihari. Ibindi turagira tubakurikirana tubabwire nk'ibice bya Murambya, hano za Kaziba ndetse n'ahandi. Yego, reka rero duhite dukombereza n'ubundi Uvira naho atubwire. Uvira reka dusimbukire rero ubwo mu bice bya Uvira bwana mumenyesha makuru, mbabwire yuko urusaku rw'imbunda rukomeje kugenda rwumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira, aho ubu tuvugana impamvu zimwe ntabwo ziramenyekana ariko izirimo zirakeka bitewe na situation mu by'ukuri ubona ihari n'abazalendo. Nukuvuga ngo amakuru mfite wazalendo bageze gutya basubiranamo n'ingabo za leta ya Kinshasa mu gace kegereye rwose quartier za hano muri Kavimvira
ni ugusubiranamo bivugwa neza yuko byanga bikunda kurimo kuraterwa n'ibirimo birabera ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bongeye kugaba ibitero, ndavuga abazalendo babigaba ku baturage barimo barambuka kugira ngo babambure ibyo bagize gute, ibyo bambukanye cyangwa se ibyo bavuye guhaha. Ni ukuvuga ngo amafaranga arimo arasorerwa ahangaha ni amafaranga y'umurengera, kubera yuko ayari asanzwe atangwa kuri gasutamo bitewe n'ibyo umuntu yambukanye cyangwa se ku mupaka, bayakubye inshuro zirenga 3, kuko bari kuyatanga ku mupaka nk'ibisanzwe, ariko banagera imbere bagasorera wazalendo. Ubwo rero mu masaha y'isa moya n'igice z'ijoro imbunda rwose zatangiye kumvikana, kugeza nko mu masaa 3 bari bameranye nabi cyane, n'abasirikare ba FARDC bari barimo bakora icyitwa patrouille yo gucunga umutekano nyine bisanzwe. Babasanga ku mupaka bamaranye abo baturage amasaha agera kuri 6, kuko bari bahageze mu masaha rwose ngo ya saa 6 n'igice, saa 7 gutyo. Ubwo rero ahubwo ni hafi saa 9 gutyo. Noneho rero barakubitana bikomeye cyane, ku buryo amakuru mfite ubu nuko abawazalendo bagera kuri 6 basize ubuzima muri iyi mirwano, ndetse abagera kuri 14 bakaba bakomeretse. Ubwo rero ibi byose bije bikurikira ugusubiranamo n'ubundi kwa FARDC na wazalendo kwabereye mu bice bya Ruvungi, hano mu bice byo hejuru iyo ngiyo mu misozi ikikije Uvira, naho hakomeje kugenda haberamo gusubiranamo gukomeye cyane, kuko nko mu bice bya za Kamanyora bimeze nabi cyane muri iki kibaya. Urumva rero ni situation mu by'ukuri nakubwira ko ikomeje kuba mbi cyane, mu gihe abangaba bakabaye bakomeza gukorana mu kurwanya umutwe wa 23 bivugwa yuko ushaka kwinjira muri uyu mujyi. Ngayo nguko rero reka tujye kuri inkuru ivugwa kuri Kayumba Nyamwasa, aho kuri ubu ari kuvugwa amakuru adasanzwe. Reka turamvure iby'iyi nkuru. Umutwe wa MRDP twirwana ukorera mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri gushinja ihuriro P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa, leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDL kugira umugambi wo gutsemba abanyamurenge. Umwe mu bofisiye bakuru batwirwana Koloneli Rugaba Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma ya P5 igabwe ibitero bikomeye mu myaka ishize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo, kandi kushyigikiwe na leta y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yayizanye, kuko nyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye mwiriya myaka ishize, abari aha ngaha n'abakamera icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo, hari naho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe, abandi barafatwa, bamwe bajyanwa muri gereza, mwarababonye ku mateleviziyo, bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Koloneli Rugabo yakomeje agira ati nanone uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo. Uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo ni Tawimbi, ni Mwasunzu, Muniganama, Banyamusaraba n'abandi. Kayumba Nyamwasa yaraje ava muri Afurika y'Epfo ajya Bujumbura, akorana inama n'abo bantu bose. Ni amakuru dufite kandi dufitiye isoko yizewe. Uyu murwanyi asobanura ko Kayumba yanabonanye n'umuyobozi w'u Burundi n'abayobozi b'Abarundi bakuru barimo uw'umutwe w'iterabwoba FDL wavuye muri Kongo, bambaye impuzankano z'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 izakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Koloneli Rugabo yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 bagera kuri 50 bashobora kuba baramaze kugera mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo, hashingiwe ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Ati
Nyamwasa yabonanye n'umuyobozi w'u Burundi, yanabonanye kandi yabonanye n'abandi bakuru b'iterabwoba bavuye ino muri Kongo, barambuka bashorewe na leta y'u Burundi, bambika impuzankano y'u Burundi nk'abasirikare b'u Burundi, bakambuka bakagera mu Burundi, niyo bakorera inama, barangije gahunda zabo bakagaruka, bavuze ko bagomba kuzamura ingabo, ahubwo bikeka ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Koloneli Rugabo yemeza ko Kayumba we atigeze ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo. Ati ariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka, yafashe indege ya Kinshasa kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere y'uko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntawe ihuriye na MRDP twirwaneho, ahubwo n'abanzi bacu batumazeho abantu, nibo bafatanye na FDLR, nibo bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Koloneli Rugabo yatangaje ko niba P5 ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP twirwanaho yiteguye guhangana nayo kandi izabafata nk'undi mwanzi wese, nkuko rero yabitangaje. Reka rero dukomeze n'ubundi twumva umutama atujyane ku zindi agisa tubwira ibijyanye n'ibiri kubera muri Wazalendo, aho bivugwa ko hari amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba kandi ibiri kugenda bifata urundi rwego. Bimeze gute muri FARDC mutama? Reka dusimbukire rero ubwo mu bice bya Uvira, bwana mumenyesha makuru, mbabwire yuko muri Kivu y'Amajyaruguru rero ibintu bikomeje kugenda nabi cyane. Bwana mumenyesha makuru, ngira ngo warabyumvishije ko kuwa gatandatu tariki ya 18 Ukwakira 2025 hagabwe ibitero karabutaka mu duce dutuwe cyane muri Meti, mu duce twa Buhaya ndetse no mu nkengero zaho, ngira ngo n'umutwe wa 23 warabitangaje. Ibi byose bikaba byarakozwe n'indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ni indege y'intambara Kamem. Ubu tuvugana rero situation ukuntu imeze muri ibi bice bya Warikare ndetse no mu bice bya Masisi yegera Warikare n'ubundi, FARDC yongeye gutegura ibi bitero kubera yuko amakuru dufite nuko mu masaha ya saa 7 n'igice rwose ngo hari hateguwe ikintu cyitwa ibitero karabutaka. Gusa bigaragara yuko FARDC ishobora kuba yamenye neza yuko ngo umutwe wa 23 witeguye kuba waza gusubiza inyuma ibi bitero, ndetse ngo na Sukhoi 25 ikaba yaraswa, kuko ngo niyo yari gukoreshwa cyangwa se agakoreshwa zino ndege za drone, ku buryo bivugwa yuko ngo iki gitero bashaka kuza kugisubika. Gusa ubwo ibyo nashaka kubabwira situation iri muri biriya bice bya Meti, bino bice byegereye usanga usatira Pinga, FARDC yahashyize abasirikare benshi cyane. Bigaragara yuko nyine n'intambara yo ku butaka bashobora kuyirwanya, kubera yuko ngo bamaze iminsi bagaba ibitero hakoreshejwe indege, bakabona umutwe wa 23 nta bidasanzwe byo gusubiza inyuma ibi bitero. Biravugwa rero ko banateguye ibitero karabutaka by'imodoka nako by'imirwano nyine isanzwe, infantry war, iyi ntambara yo ku butaka. Ubwo rero turacyategereje ngo turebe uko bimeze. Gusa abaturage bo batangiye guhunga bava muri ibi bice. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikirana tubabwire icyaba kiri kujya mbere mu by'ukuri.